Najpopularnija proteinska pizza. Mlijeno meso, puretina, stavimo soli, papra i češnjak u prahu. Sve zajedno dobro promiješamo. Meso nam je promiješano. Meso prebacimo na papir za pečenje i formiramo krug. Meso smo formirali u krug i prebacimo ga na rešetku i u pećnicu. Dok se meso peče, naribamo pileću šunku, zatim dodajemo sir, mozzarelu, zatim dodajemo oregano i sve dobro promiješamo. U opisu videa možete pronaći popis namirnica i nutritivnu tablicu. Nakon 10 minuta na 200 stupnjeva meso vadimo van, dodajemo rajčicu i sir i salamu. Vratimo u pećnicu nekih još 5 minuta. Nakon 5 minuta pizza nam je gotova. Pizzu razrežemo. Like, share, subscribe i vidimo u sljedećem videu.